Amen. Now, ngifuna ke bazalwane bami simeni ngenyama namhlanje egameni laJesu. Siyezweni lenkosi bazalwane. Ngizocela ukuthi nibekezele bazalwane bami sizophuma nje maduzane. Haleluya. Ngicela ke ume ngenyawo zakho. Ngifuna ushaye izandla zakho phezulu egameni likaJesu. Ubize igama likaJesu. Uthi haleluya, uthi ungcwele. Asenzeni kanjani egameni likaJesu Kristu. Siyabonga Nkosi Jesu. Yesu lakho Baba wethu ngamandla. Ukhuluma ngayo namhlanje sikhuluma khuluma ngayo kosizeni ngokusenza sibe ngabantu abazenza ngokuthi singona namhlanje endawo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba wethu ngcwele ukuthi wena uNkulunkulu wethu sibekile awufani nabantu ngoba wena uNkulunkulu athembile lazabo zifanele ngezelo wakuprosesa ngamandla namandla wakho makhulu wethu in the name of Jesus Christ the Son of the Lord we pray Jesus hallelujah abana kuthanda bazalwane ngikumelele ngidedele umprofetikazi kaNkulunkulu bazalwane uma mthangazi seza ngaphambili egameni likaJesu imshayile izandla ayilo ukuthi birthday yakhe namhlanje hallelujah hallelujah siyangibingelela bazalwane kweli igama lenkosi yethu Jesu amen praise the Lord ngibingelele inceku zikaNkulunkulu khona phakathi kwethu egameni likaJesu khethekile ngibingelela umyeni wami amen hallelujah yebo sengibingelele na inkosi ayisizelo lomntanami bakithi imvula amehlo abone praise the Lord hallelujah ningamxeke bazalwane umama's baby amen yeah nihlekani ngoba nawe umama's baby kimi amen siyambonga uNkulunkulu ngiphe nje imizuzwana siyambonga uNkulunkulu MJ bekubalekile for you to share this testimony amen ngoba sometimes abantu abezwa kahle uma ngabe betshelwa umuntu abahleli naye hallelujah you see God is not a respecter of any person but uyalinda izwi lakho kutalent ayibonga Nkosi ngiyacela sivula amabhayibheli ethu Exodus chapter 2 Exodus chapter 2 ufundele baba uqale ku verse 1 ngizokutshela mangithi ima Exodus chapter number 2 sihloko sakhona sithi ukuzalwa nokukhuliswa kukaMose uExodus after uGenesis bazalwane ncwadi yesibili ukuzalwa nokukhuliswa kukaMose wasuka umuntu wendlu kaLevi wathatha indodakazi kaLevi wakhulelwa loyo mfazi wazala indodana esebonile ukuthi inhle wayithukusa izinyanga ezintathu engesena kuthukuswa wayithathela ibhokisi lebhungu walihuqa ngebhatume nangekolitayi wamfaka umfana kulo walibeka emhlangeni ngasogwini lomfula udadewabo wayemi kutana ukuze azi ukuthi kuyakwenziwani kuye kwase kwehla indodakazi kaFaro ukuyogeza emfuleni
amantombazane ayo ahamba eceleni komfula ibona ibhokisi emhlangeni yathuma intombazane ukulilinda yalivula yabona umntwana bheka kwafunyanwa bheka kwakungumfanyana wakhala wamhawukela yathi lona ungwabantwana bamaHebheru udadewabo wayesethi kuyo indodakazi kaFaro ngihambe ngikubizele umzanyana kuwo umHebheru ukuba akuncelisele ingane na indodakazi kaFaro yathi kuye hamba yasuka intombazane yabiza unina wengane indodakazi kaFaro yathi kuye hamba nalomntwana ungincelisele yena ngiza kukukhokhela owesifazane wamthatha ke umntwana wamncelisa umfana wakhula wasiwa kuyo indodakazi kaFaro waba yindodana yayo yamqamba igama lokuthi uMose ithi ngokuba ngimkhiphe emanzini qhubeka baba ukubaleka kukaMose kwathi ngalezo zinsuku uMose esekhulile waphuma waya kubafowabo wabuka imithwalo yabo wabona owaseGibhithe eshaya umHebheru omunye wabafowabo waphendukela ngalapha nangalapha esebonile ukuthi akukho umuntu wambulalo waseGibhithe wamthukusa esihlabathini thandaza baba siyabonga babizwi lakho liyaphila izwi lakho namandla izwi lakho baba lenzo ngekho bekhona seJeremiah lisande siqhaqheza amadwala izwi lakho liyaphunzisa isimbabala izwi lakho liyadabula amalanga bomlilo izwi lakho liyahluba ihlala laseKadeshe izwi lakho ngenqotsha lutho izwi lakho liyahlaba uze wahlukaniswe umphefumulo nomoya izwi lakho namandla yephatha umkhonzikazi wakho ebusuku ngoKristu Jesu Nkosi amen. Hallelujah. Hallelujah. Namhlanje ebusuku kafishane Inkosi ngisize. Ngifuna ukuthi ayikho into engabulala iphupho lakho. Kodwa ikhona into ekufanele uqashule kuyo ukuze uxhume kwephilayo. Hallelujah. Lithi izwi kaNkulunkulu lana uMoses uzalwa ngesikhathi la khona kubulawa khona zonke ingane. Hallelujah. Lithi iBhayibheli lami uma kaMoses uma ngabe esezele esemtetile uMoses lithi iBhayibheli wambuka wambona lo mfanyana wakhe emuhle ayibonga Inkosi. Lithi iBhayibheli wamthukusa ekumthukiseni kwakhe kwaze kwafika isikhathi la khona wengeke sakwazi ukuthi amfihle. Nkosi yami. Hallelujah. You see bazalwane into kaNkulunkulu abantu bangayigqiba bagqibe kodwa khona isikhathi la ungeke uzifihle khona into kaNkulunkulu. Nkosi yami. Hallelujah. Kunesikhathi la khona uNkulunkulu avuma khona ukuthi kube ngathi abantu bonke bayagqisha futhi kubonakala sengazi ukuthi akukho la uzovusa khona ikhanda lakho. But then kufika isikhathi la khona into kaNkulunkulu ingavumi khona ukuthula. Help me. I want to preach for 20 minutes only. Inkosi ayingisize. Now, lithi iBhayibheli uMoses uma wakhe uyamfihla. Kufika isikhathi la engasakwazi khona ukumfihla lithi iBhayibheli uyamthatha umfaka kubasket lo basket lona uyawugcoba uzofaka ikoltayi lithi iBhayibheli bese yawuthatha lo basket ahambe ayobeka phezulu komfula the river Nile. Amen. The Nile River. Amen. Number 1, if you kwenza i-research lithi iBhayibheli lo mfula lo wawugcwele all sorts of beasts asemanzini kezwakala. But sithola uma kaMoses ethatha lento eyibhuku kuyena. Yes. Hayi Nkosi yami. Amen.
for 3 months. Kezwakala bazalwane. Uyayithatha. Uyayibeka la kunengozi khona. Hey ngisiza Nkosi. Hey. Lithi iBhayibheli lami. Ngesikhathi uMoses ehlala ibhaskidi. Sikhona ingwenya ngaphansi. Kodwa uMoses uhlala ibhaskidi. Mind you, lo mntwana uma wakhe uthe mangabe mzala wathi muhle kakhulu. Nkosi yami, ngoba noma ngabe impilo yakho noma isimilo sakho sibheda kangakanani, kodwa ikhona lento enhle kuwe. Athi uJehova mekubheka, athi muhle kakhulu. Ngizwakala bazalwane. Lithi iBhayibheli lami, hey Nkosi yami. Uma kaMoses wayishiya lengane. Ngiyamthanda lo mama ngokuhlakaniphile. Akamshiya uMoses la amshiya yedwa. Kodwa sibona udadewabo omncane uMiriam. Elithi iBhayibheli lami wama eduzane nomfula. Alinde ukubona ukuthi kuzokwenzekani ngomfowabo. Kezwakala. Ngamanye amazwi noma kubonakala sengathi izinto eziphumelela empilweni yakho, kodwa ungabaleki eduze kwezinto ezikhulunywa uNkulunkulu empilweni yakho. Ubathi noma ubona ingozi, ubathi noma ubona ukuthi ngazi ukuthi angizuphuma la, kodwa ungayibalekeli izinto ezikhulunywa uNkulunkulu kuwe. Hey my Bible says, ithi le ntombazanyana uma ngabe kuqhamuka indodakazi kaFaro, ithi uyamfuna yini owesimame ongumdlezane onobisi emabeleni, ngoba wena noma uyithanda lengane noma ibukeka inhle emehlweni akho lengane, kodwa awunabisi lokuyinqalisa lengane. Hayi Nkosi yami, kuyenzeka ukuthi uthanda into zabantu, kodwa mangesize zakho awunawo amandla okuthwala umbono ongesiwe wakho. Yama uNkulunkulu mangabe biza umuntu, uma ngabe uNkulunkulu edala umuntu, ufika kudale agqishe icebo lakhe kuwe, uthi uzalwa usukhulelwa icebo, uthi ukhula
indodakazi kaFaro wathi mangabe fika umaka Moses yajabula ijabulela ukuthi lafika ubisi kanti le ntombazana yazi ukuthi njengoba umaka Moses ezanelisa lengane akasanelisi kuphela ubisi kodwa usayifaka nezimpande sokuthi ngumHebheru wamaHebheru wamoyika uJehova. Lalelani bazalwane, ngathi ngiyambona umaka Moses ebamba uMoses emgonile efaka ibele lakhe emlomeni. Ngiyacabanga ukuthi wayegadiwe laba babamgadile mbongele bababona umama enqalisa indodana kanti abazi ukuthi usamfundisa ngoJehova wamaHebheru. My God, my God, my God, my God. Ngathi ngiyambona umaka Moses ethi lalela mfana wami noma sikhona izithixo zakaFaro kodwa usungayikhonza izithixo zakaFaro. Lalela mfana wami usungabakhonza uNkulunkulu bezwe ngikuthume kulo usungayenzi nalemkhuba yezwe ngikisa kulo kodwa bamba izwi loNkulunkulu wamaHebheru ngoba ungumHebheru wamaHebheru. Yebo Moses uzokhulela phela isikafaro kodwa phakathi kwakho akuhlele umGibhithe uhlele umHebheru noyike uJehova. My Bible says yakhula lengane uma ngabe khula uMoses lithi iBhayibheli angithi nje obekhula la ukhula njengendodana yenkosi. Law lithi iBhayibheli lami uMoses waphuma ngelinye ilanga wahamba phakathi kwabafowabo. Ngiyacabanga ukuthi abaseGibhithe babeyitshela ukuthi umfowabo ngenxa yezinto ayeyigqokile kodwa ngaphakathi kwakhe uMoses wayethi umephuma eyakafowabo ayeyigqileni ezayigqoma amatshe zimbi isiliva negolide zenziwe igqile emzini kaFaro kodwa abaseGibhithe babeyitshela ukuthi ungowethu ngoba ukhulela endlini kaFaro kanti amazi ukuthi kunemfihlakalo efihliwe ngaphakathi kaMoses ngoba noma wayegqoke njengabo wayengumGibhithe ngaphandle kodwa engumHebheru wamaHebheru ngaphakathi. Lalelani bazalwane,
wena kufanele uqashule kuyo ukuze uxhume endaweni right. Inkinga ivela la. uMoses utholakale infant ku-basket on the river Nile. Indodakazi yaFaro yamthatha yamfundisa imithetho yaseGibhithe. Wathi noma ekhula uMoses wakhula etrainiwe by the best tutors, by the best educators baseGibhithe, bemfundisa ngemikhuba yaseGibhithe. Lalela, uMoses njengoba ezalwa nje uvula amehlo vele useqhumile, uqhume ey'ntweni zaseGibhithe, akayikhethelanga. uMoses uqhuba emkhubeni yaseGibhithe, kodwa uhlakaniphe evele eseqhumile emkhubeni yaseGibhithe. Kunabantu bazalwane abasey'ntweni namhlanje, abanye abayifaka bona, kodwa abanye babanjwe yiy'mfundiso zokhokho babo. Athi ngishalela lokufakaza, mina ngikhule kuthiwa nginabantu abadala ngizobe isangoma. Into evula lo mnyango ukuthi abazali bami nabo bakhule kule mfundiso yabantu abadala. Bavula amehlo, imfundiso isikhona, baqhuma kuyo. Nami ngathi uma ngivula amehlo, ngavula amehlo nami sengiqhumile, angiyikhethelanga uqhume ey'ntweni zabantu abangasekho, kodwa indawo engizalelwe kuyo. Oh Jesus, yangiqhuma ey'ntweni ezingixabanisa noNkulunkulu. Ngiyengibatshela abazalwane, ngithi I remember ukuthi ngesikhathi ngisaxhumile ey'ntweni ngangiyitshela ukuthi iyona impilo le. Kwakuthi noma kuvuka izinto empilweni yami ngikhuluma kahle uma wamula. Mina nganginganconywa kuthiwa uwazi wamuhle wakhuluphala, kwakuvuka konakele. Ngangithi bazalwane into zakhona mase yivukile, ngilishaya ihiya lakhona, ngishaya indwangu ebomvu nevesti emhlophe. Ngithi uma ngihamba ngingabi nandaba phakathi kwabantu, bangidabukela abantu bathi kodwa le ntombi enhle kangaka, kanti abazi ukuthi ngingenwe yinto nami engivula amehlo sengiqhume kuyo. Angiyikhethelanga ukuba la. Ngangayikhethelanga bazalwane. That is why ngangingenawo amahloni ngezinto engangiqhume kuzo, ngoba ngangazi ukuthi zi-right. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu. Awaletha ivangeli ngasendaweni yakithi, bazoshumayela ukuthi ikhona indoda ekwazi ukupreach igap phakathi komuntu noNkulunkulu. Ikhona indoda okwazi ukudedela into kade uqhume kuzo uqhume kuyo, ngoba iy'mpendulo azikho ey'ntweni, kodwa iy'mpendulo zisendodeni yasezulwini. Ngisho le engenababa, engenama, engenasuku lokuzalwa, engenasuku lokufa, kodwa unguJehova oyikhona nayo. The devil wasted my time. That's why ngingawudlalisa uSathane. Ngikholwa ngenkani noma ngizwe ukuthi akusavumi. Empilweni yami ngibanjwe into eyodwa yokuthi I shall go forward ever and backwards never. Ngoba emuva kukho okwangisebenzela, kodwa phambili ngiyambona umhlengi wami uyaphila.
ngiphuma kuyo. uMoses bazalwane angiyazi into eqhume kuyo, angazi ukuthi yini exhumisa la uqhume khona, kodwa ngiyazi ukuthi umhlengi wakho uyaphila futhi unamandla okukususa kulezi zinto eqhume kuzo. Isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuthi singesindise, kanti nendlebe yakhe ayinzima ukuthi ngezwe, kodwa ububi bezinto eqhume kuzo uyamsitha uJehova endleleni yakho. Sesothandaza ngifuna ukuqashula nabantu namhlanje ebusuku. Lithi iBhayibheli lami uMoses uvula amehlo usexhumile, uxhume emkhubeni yaseGibhithe. Phela abantu abathathu abagqoke amajakhethi. Namhlanje ngifuna uqashule ey'ntweni zobaba omkhulu bakho, ngoba kunomkhuba thina abantu abamnyama esinawo wokuthi ingane emizalo incishane kuthiwa Nkosi yami muntu wabani ufuze umkhulu wakhe Nkosi yami naye wengeve ncishana. Si-understand umncishana kwengane, kanti asazi ukuthi imbewu lesiyitshalayo kule ngane. Ithi ingane mingenasimilo sinzela Nkosi yami kuzokhula kuyifabela nje lokho, kufuze ubaba wakho naye wangeyisoka wayisoka lamanyala. Sisho ngathi sikhuluma into enhle. Size sidlalise iy'ngane zethu sithi muntu wakho wena uyancishana engathi sisho into enhle. Lalela, izinto zokhokho nokhokho bakho nobaba bakho omkhulu ey'sabamba impilo yakho namhlanje uyadinga ukuthi uqashule kuzo, because kune-role ama-generational curses ayidlalayo empilweni yakho. Ubona beku-understanda nje kini ukuthi nje yingoba bazi abantu bakini sebadlula ukuthi nabo banje, kodwa namhlanje ngiletha uJesu okwazi ukuqashulisa abantu ey'ntweni zobaba omkhulu babo. Lalela, uma sithi ukhokho lo Mandaria Bush, uma ngabe wena khokho wawunenkinga yokuthakatha, anikezwe ithuba ukhokho ukuthi phila ndoda, sibone ukuthi uzonyathela kanjani emhlabeni. Uma ephila ukhokho athakatha gila imhlola, uma ngabe elala lo khokho uzofa yena kodwa uzoyishiya. Izinto zakhe njengoba uthakatha ney'ngane zakhe zifihlwe la kuye, utshale imbewu yokuthakatha. Uma lala ukhokho uzothelela lento kumama omkhulu, komkhulu bakho. Uma ngabe umkhulu eqhamuka thiwa uphile ndoda, sibone wena ukuthi umhlaba uzomnyathela kanjani. Afike umkhulu ashaye ngo-higher grade yokuthakatha. Ashaye nge-double portion yokuthakatha, kanti mhlawumbe naye unezinto zakhe isitha simhlasele ngazo. Usambethe lokuthakatha
umbethe nanesimile esixegayo. Uma ngabe elala umkhulu ulala ushiya izinto. Lalela, sangiyavala. Uma ngabe elala lo ushiya izinto la kubaba. Mind you, mina ngifihlwe la kubaba. Uphethe a double portion yokuthakatha kukakhokho ne double portion yasimila esixegayo sikamkhulu, kanti naye uphethwe ezakhe izinto. Hey Jesus, ubese thina siya understand sithi umuntu wakhe uzokhula futhi uyise. Kanti ubaba wakho lo mhlawumbe unenkinga, akantshontshe ukhila imhlobo. Omakhelwane balala ney'kabha bekhiyile baze babeka amabhakede amanzi phambi kwey'kabha ngoba ukhona uyihlo. Ngiyalinganisa, angiyazi into ebibamba abantu bakini ngoba noma ungahleka namhlanje kodwa ikhona into zabo nawe ezikubambile. Uma ubaba engizala mina la phakathi kwakhe wenza i-impartation, ngisabuye ngisayimbewu imphathela umoya wokuthakatha. Angikwazi wena ukuthi ubanjwe yini. Imphathela umoya wesimilo esixegayo. My God, Jesus of the cross. Ndoda yaseKalvari siyakudinga namhlanje ebusuku. Uma ngabe lala ubaba ungishiya ne-double ne-triple portion yezinto ezayibambe yena. Yazalwa ekhaya kuthiwa kuzelwe intombi, ayinhlala ntombi ifana noyise noma ifana noma wayo, kanti abazi ukuthi kuzala umuntu othwele. Kithi noma ngiyakhula ngihamba ey'tratini zangakithi, iy'nsizwa yishaya amakhwela kanti azazi ukuthi ishaya